Welcome back to our channel, Jor Drama Tips TV. Makadway manan ni Auntie Jor, wano Jocelyn Oblero Ramirez. Agibasa, kadagiti comments, kan ag-shout out. Shout outan tayo man da pagayam Leonora Bautista, kan ibasa tayo mat dagiti comments nga ditoy. Kuna ni pagayam Leonora Bautista, listening always Ma'am Jor from Binalonan, Pangasinan. Thank you so much, pagayam Leonora, kat shout out kada kay amin dita Binalonan, Pangasinan. Kuna man ni pagayam tayo nga Ivy Gutierrez, listening here in Umingan, Pangasinan. Kumusta kayo mat amin papagayam dita Umingan, Pangasinan. Thank you kada kay amin, shout out kada kay amin, anaya tamang tartarabay iti drama mi, nga unay daytan kaka, anararti namnama, kanda giti dumapay, videos and vlogs, dito'y Jor Drama Tips TV. Kung naman ni pagayam Roselyn Hill, gapo iti arak, kung naman. Happy listening everyone. Thank you. Kung naman ni pagayam Miss V, JY8QB. Elementary akpay si kanti paborito drama artist, Sir Roger. Tatan 4, kung naman. Tatan, 43 years old kon. Ngam ta boses mo, isumot latawan nagbaliwan na. Thank you so much, pagayam Miss V. Awamot ngamin ti buong anagan mo dito, pagayam. Okay, basta shout out, thank you so much. Mabigbigyo pa ilaang mat, ti boses ni pagayam yo, Roger Refuerzo Ramirez, wano triple R. Kunapay ni pagayam tayo Roselyn Hill, happy watching to all. Kunaman ni pagayam tayo Cory Dawag, naglaing kayon apo kunana. Binuya na DJ shorts. Diyan ni pagayam yo Roger Ramirez, wano triple R, ngagdram-drama. Thank you so much, pagayam Cory. Pasensya kayo guys, ata ni medyo napuyat di mata. Iso nga, agsugpusugpot. Shout out pa, kinipagayam tayo Mario Espirito. Kunana, good PM, Sir Roger, doming mabalin amin. Thank you so much, pagayam Mario Espirito. Kunani pagayam Imelda Velasquez, good morning everyone. Naira na morning nga nagbuya. Okay, so good morning, good afternoon, good evening. Kunapin ni pagayam Ivy Gutierrez, salute to all drama artists in this channel. Kunanaman. Thank you so much, pagayam. Kunapay ni pagayam Imelda Velasquez, naimbag arabii, ma'am, sir, naragsaklata panagdengdengag manen, iti upload you, ma'am. Sapay kumamet, di kay tumauma, kada kami akanayo na mangsubsubaybay iti amin na drama yo, ma'am and sir. God bless us always. Apay kid di na mauma kami pagayam. Da kayo kid di sapay kuma, saan kayo amom umagat, itultuloy yung lata at tarabayan ti drama tayo, nga unay daytan kaka, kanda giti da dumapay a playlist, iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Kasama dagiti papagayam tayo iti Facebook. Agkablao tayo mat madamdama. Ini pagayam tayo Roselyn Hill. Kanayon mat nga ag-comment dito YouTube tayo kasi ti daytoy. Jay binuya namanen or dinungag namanen a drama kat ada comment na kunana mukhang kwarta daytoy a babae kunana mat. Daytoy pay oray ni pagayam tayo nga Ivy Gutierrez nalaing mat daytoy nga agbuya mang tarabay kan ag-comment. Unay kan, kunana. Unay kan, Carlota, ited mo tinaglakwam tilaya, kinitata Eban, kunana mo. Thank you, pagayam, talaga, dinungag na dahito ang drama. Kat nimot pagayam Elvira Flores, always listening, agyaman ak unay ti kanayon, pananglinglingay yu kada kami. Welcome, kun, thank you, mat, pagayam. No, awan kayo, awan kami, mat. So, apagyamanan da kay amin, anayat amang tatrabay, nayat nga comment, kan naayat nga ag-subscribe. Iti channel tayo.
Kuna ni pagayam tayo ang Marlene Mendros, agyaman na, kiti pa nang shout out yung kanyak, Sir Roger. Good afternoon and happy listening here in Hong Kong. So, kumusta kay amin papagayam? Shout out kada kay amin dita Hong Kong. Sa pela kuma, ta agan anat kayo mat, sa pela kuma, ta ma-enjoy yung tatrabaho yo, kan ma-enjoy yung mat, ti mangtarabay. Iti drama mi, nga unay daytan kaka. Kan kadagiti dumapay, dito channel tayo, Adjor Drama Tips TV. Shout out pay kada pagayam Jing Montero Natividad, Corazon Gazmin, Jasmine Rivera, Lester Domingo, Iselin Cipriano. Kan dumapay papagayam dito YouTube. Adalang kahit ko nga ilawlawag papagayam. So, nung nakablaawan kayo, iti na minsan na mamindwa mamitlo, give chance to others. Amumi nga kanayon kayo nga dumdumngeg, iso pagyamanan mi unay data. So, adadagitay ma-shout out ang timamilo, ngem saan ngagsasaruno. Kas kini pagayam Ivy Gutierrez. Baka ti amom kat sanda ka shout outan. Diyak amo numay kamanunday to eh. Sa ti amukot talo upat kasi jay. Ngem saan nga agsasaruno ang drama. Okay, so mapantayo mo ti bangir platform. Yan tangay ababalaang dayto panagibasa kadagiti comments kun shout outs papagayam. Dito tayon nga ingudo ti panag-shout out tanalim mabusan jay oras. Tama pantayo mo ti jay bangir platform. Thank you very much. Sa pela kumata, itultuloy yung lata papagayam at tarabayan dagiti drama mi kan amin vlogs iti dayto channel. Tapno, ma-inspire kami nga agaramid pay itad adong ore kasano ti kabisi tayo. Aramidin mi data, kas panglinglingay mi kada kayo. Ulit papagayam. Thank you so much and see you.